in lo dam tlang em hun nuam tak in lo man thin theu ka be se subscriber te in ngai hle mai wal cheng khuwa biakin chong train adan dan kan hol kwal zoi zoya wal cheng kho chuak te biakin in lung te lo ti len nge ka be se in mukhat ve don sia ka tia wal cheng khon ram chan ban kan ti zoi ni he Sunday school railing po kan khoi trana he ta tuna site le lampang lom lo khi la da chongai nga le lampang site langai boka pathian zara kan tluanga thalea hian kem an buat saidona chuta siam zo man ngei chu ngai ve a kan tluanga kan zo man ngei chu nga yang hela hian step 1 chan chho hi ngai boka helam pang site chung zok reling khi elangai boka kan zo ve mai done ti hian tual cheng ka hon chho chan bul pui ber Sunday school hall chu ti hian avon chan te reling te ka han ti kual zela ate nai na hau tak ve reu khop mai mani ching ka ti box ya welding ve lei lo vel hi aso du lo ve khop mai ase pathian zar kan tonga August ni som ni vera tang han kan tana September ninga vel khan kan zawat hian chung koin asuk pai na te na anu po nu ka hawin anu po tang kai da ulo khop mai ni hi kutana ti hian ti ve tang sanga bu kra la ni so salai kan mulai so rin om tak lo takin no pang che plat na turan ni sia rin om khanga ya han ti tang sang ani hemi hi chian ni chan van dul wang liu ani ang ti tur khopang hetin kat ti mani MSC to tangkai chin lo khop mai kan kat zunga ani helper rin bernia kirin pas po hi asot ka me mani na hi chuan pathian zara ka welding rai ngai tuin kam bitan nam ni lo chon tum hi ka van nei khop mai boite an nota apa ne na not chara apupuya ani hem leo toy oma kan lom khop mai he than po tan sa a ha thokhat ani tu te hi ngai sakchina lo mong khop mai anu po tangkai ta de kum tar mi apin te an yan ni po atul te rin na lo mong khop mai hian flor ngai zo kan han ti lia an tang sia ngai zo kom he hin thei si da wa voi khak chen ni yan ke in welding na hi kalo thok char thunga pathian ven na kan chang ni sa khop mai mani khuwa mani to san kan ti ve thei chun kan yarin om takin kan ti ni ti hian kan zo fel thokata gate te ngoi hian gate te no pang ru the lo na ui le I lo vel le the lo te kan siama kan ti hian kan pol kol zoi I zo yang e dan rang pui kalom ve khop mai pathian ven na changa meter grinder blade lut lak so har sa khopa na te ka tong lova mit mata wanga chol ka nei ni alo ni
welding hi chu mi thin na du lei leng khopa phim khur hi ngai ve hle ni tual cheng kho hi no mania lo la jin theu teu khai so lai lo lang so far tlang ania ka ngai ve lia nia tual cheng kho hi chu ve lia hianin ta hen no pang anin khom trin dona Sunday school hall an ni dona tiang lai vela te hianin an van le dona ban het tak kha ngai ni tian kapurin sang atin kapan kan han til ya roji po tinga fom sa hle mai ting fom hi han lum trin khop mai tai dam veng an ya kapurin sang he mi lo du sak ve le he reling lo siam tir ve le ni chunga po hen kalom khop mai so kan committee te chunga po kalom min ringa in ti tira kalom ni du sak trin tu te chatak le tlo tak hen om taka lo man ka du ni ka bei sei bok hei hi pastor ko tar turania ti hianin kahan ti velia pastor ko tar reling tur le ka chau ma sakhan step in chunga min ti tir to boka voin September ninga zirtom ni hian pastor ko tar kan reling siam poka panen fit tai dona enge result kan lo inang Presbyterian pastor quarter ani helai awong lai azel hian kan da dona kan reling siam hi anang don khop pai ti hian kan vu kai zawa pathian zara kan kuang adik khep khop lom khop mai milo du sak thina pathian le tam takin mal som chur se hian he ta kong pui lam tangin tuna pick up sakami tuna pastor quarter an lu me kan ta hen sun te don ni athadon khop mai video top nan dum phun dian khuwa kan lo me diang chau lung lian tak mai sang tak fit som valley square vel don lian dum phun dian anga ma cha zong po fit khat vel lai ni ya bsi khom puya mi thain ka vakal zuwa yan biak in po thakop mai viewer te hin zawai chunga kaloma like le comment a thei phei ton subscribe kam lo ti sak theu turin ka som vek cheu